Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe indaba eshisayo. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel yakho ehamba phambili umkhanya kude TV. Bafowethu inkulu indaba laphana wengane zawethu igcokama elisha bela yobhala laphana enkundleni yokuxhumana lasho ukuthi i-album yakhe seyatholakala online laphana wengane zawethu. Umuntu sangaya laphana afike e-stream laphana wengane zawethu. Kodwa ke ube ngokusobala ukuthi abantu abadlale ingoma emnandi bese bagcina ngomntalabho. Into eyenziwa abantu ke le wengane zawethu ukuthi umuntu aqale ayolalela ingoma yomntalabho bese ubuya uyaxeka angayilaleli lezi ezinye ingoma. Ngiyafisa ukuthi wengane zawethu ngabe wena kuthini okwakuphawula mawuke wayizwa le album kaMthandeni. Mawumusha ngiyacela ukuthi wenze okulungile siphane laphana kwi-comment section bese ugcina subscribe ugcina nebell ukuze uzothola ama notification njalo masipost. Si-channel hamba phambili umkhanya kude sithi siyabonga. Ngakaya notshwala besintu bheka nalunokhamba indlela zami zaqala zakhanya impilo yami yaqala yathatha ingakho ngibonga idlozi lami manje